This morning, I would like to bring to you the message of the Lord I entitled, Ministering to Your Minister. Ministering to Your Minister. Kararag tayo, Apo Diyos, idaydayaw ka. Iti parabor mo, iti sangka pamilyaan, iti Hosanna Bible Baptist Church. Digito inaawat ko nga blessing, I know they are from you, through loving channels. Kiti daydayaw ka, Apo. Pangasim ta bendisyonam, deti nga mensahe, it could be a reminder to many. It could be a new lesson to some. It could be a rebuke to those who have forgotten. But it could be an exhortation to all of us. Bless me now. Give us a listening ear and a receptive heart. In Jesus' name, Amen. Here is the lesson. Here is the lesson. Go ahead, AV. Everybody read. God blesses those who obey His command of treating well and caring for their pastor who is God's servant. Do you believe that? Bendisyonan ni Apo Diyos, nagijay ngagtulnog itinbilin na, nga tratwenda nga nasayaat, ken taripatwenda iti pastor da, nga iso ket adipen iti Apo. Now, how is the pastor's office different from other offices like those in government? Because we honor those who are in government. Iso nga honorable ti title da. But the Bible says that the pastor should be given double honor. Now, go ahead, AB. The next slide. Everybody let us read. The office of the pastor is God-ordained and can only be carried out by His called servant. No kaya na sa unti God-ordained, haan nga binutusan ti tao, haan nga majority tinang isaad, no di ket ti Apo iti nang ituding. Nang pili, ken nang ikabil nang isaad, iti office, iti pastor. That's what make the pastor's office different from any government office in every nation and can only be carried out by His called servant. So no hangka nga inayaban iti Apo, amo padpadasan ti agpastor tahang kagbalegi. Awatan nyo kakabsat? Ngem uray kasano ti kinanumom, kinaubing mo, ala ni Apo Diyos, han nga kanayon nga agpili tinalalaing. Manmanot pinili na nga dalaing na nga agpastor. Manmanot dagiti pinili na nga maabilidad. But not always the case. But no matter how inadequate you may seem or nanumuka ti imatang ti tao, no ti Apo inayaban na kang agpastor, He will enable, He will equip, and He will bless you. And you must be respected because you stand in the office of the pastor. The church, the members must respect him because of his office that is God-ordained. The Apostle Paul considers God's calling as a received ministry. Daytoy nga office mi nga pastor, inawat milaeng kini Apo Dios. Ami nga inawat iti tao. Ang adakay tinangited kada kami. Ni Apo Diyos itinangted. As stated in Colossians 4:17. Colossians 4:17 it says, and say to Archippus, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Nakita yung kapsat? The ministry that thou hast received in the Lord. So inawat mi ti Apo. Ang adakam tinang pili, ni Apo Diyos tinang pili kada kami. Inayaban na kami. Ket inpakumit na kada kami, daytoy nga trabaho. Acts 20:24. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus,
So again, hangada kayo tinangted kadakam dayti nga trabaho ni Apo Diyos. Respetarin nyo iti pastoryo gapo kadayjay nga nang ipakomit ken kuana dayjay nga trabaho nga isa-isayang katna. Hanyo kitkitaan tilanga kinatao wenno kinakapoy kinanumuna. Tikitaan nyo dayjay nang ipakomit ken kuana dayjay trabaho nga aramiden na. That should be the mindset of every member of the church. A stewardship, inawat mi katimpatalag ti Apo kada kami, and a privilege. 1 Timothy 1:12, the Bible says, "And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, that He counted me faithful, putting me into the ministry." What a privilege. Dagiti mabutusan to nga gobernador, mayor, anat ko nada, agyamang kam, dito pribilehyo, nga intedyo kada kami, ngagserbi kada kayo. Kada kam nga pastor, hanakasjay, iti speech me. Kunami, agyamang kami apo, ti pribilehyo nga inted mo, nga mapagserbian mi, dagiti anak mo kantat taom. Saan nga da kayo't pagyamanan mi? Ni Apo Diyos, taisot nang ipakomit kada kami, daytoy nga trabaho. Now, that task, God is still calling and sending men today. Di Apo, kat agaw-awag, agay-ayab, paylaeng, nga mangibaon kadagiti lalaki, nga agserbi, kas maysa nga adipen na in the office of the pastor. Romans chapter 10, 14 and 15, it says, "How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" 15. "And how shall they preach except they be what? Sent." Sino't nang ibaon? Nakaikat tinang ibaon. Ti Apo tinang ibaon. As it is written, "How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." As a church, the position ti HBBC ket bigbigen na nga awanan tinangat nga tupay nga posisyon ken office iti rabaw iti daga no diket iti office iti maysa a pastor. Well, that is not always the reality kadagiti outside or those that are without. But that's our position as church. The tasks given by God to the pastor are the following. 1, to be an elder. To be an elder. 1 Peter 5:1. The Bible says, "The elders which are among you I exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed." The pastor is to be the elder in the church. No elder, ang nakayat nga sawen, nga inauna ititawen. One time, I introduced myself to somebody, ket kunak, "I'm pastor so and so." Kunak na kanyak, "Oh, pastor, I expected an older one to be a pastor," kunana. Para keng kwat pastor kat ti puraw kan ti buknan. Nga lakayen kakabsat. Because of, if you are older by age, you are more matured in experience and exposure. But the Bible does not qualify the age. No dikat ti kayat ng asawan ti elder that the pastor is to be matured and an example in the faith. That's what it means. The first duty of the pastor is to be matured and to be an example in the faith. Isuwag ga, kuna ni Apostol Pablo kini Timothy, who was very young. Kuna na di 1 Timothy, "Let no man despise thy youth." Awan kuma timang pilaw ti kinaubing mo.
but be thou an example of the believers. So that's his being elder. Elder, han nga inauna, saan nga natataengan, ngem nataktak neng iti pamati, ken ehemplo iti pamati. That's the first task of the pastor. Number 2, the second task given by God to the pastor is to be the under shepherd. That's number 2. Okay? Under shepherd. Under shepherd, because he is under Christ as the chief shepherd. 1 Peter chapter 5, 2-4. Feed the flock, pakanem dagiti arban, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Last night, I was praying and meditating on this passage. I said, Lord, I am serving the HBBC, not because I need to or I ought to, but because I want to. Not by constraint. Agserbi ka mga pastor kada kayo, haan nga mapilpilit tirik nami, but willingly. Not for filthy lucre. We are not here for the money. We are here for the ministry. You know, back in the days, I grew up in a pastor's family. Amuyo amin kakabsat ni Pastor June. Iti mangrugrugi, iti trabaho, ti apo, iti bakara. Ket saan nga nang rugi nga kasla deti makita yu ita nga adun ti tao, resources, assets, and accessories. Iti mangrugrugi kakabsat, his support was only 300 pesos a month. No, nagpastor ko man ni Pastor John, gaputa kayat na iti bumaknang, kada iti nga sitwasyon kakabsat, no, utuben nyo, 300 pesos a month iti support na, allowance kakabsat, han na umanay. Han ko mga nagpastor. Mabaling nga nagbalin nga businessman. Weno nagtrabaho latan kakabsat, kadijen graduar na nga kurso, weno nagtuloy, kadijen nagdubranat Manila, nga dakkel nga construction firm. Naka mo numalagip na numanot sweldo na, manot sweldo yung pa ide. Ano malagipin? But it is weight times more, DJ allowance na, iti nagpastor nga 300 pesos a month. So if he was motivated by money, and the ministry lacked that resources, why did he stay? And why did he stick to the ministry? Awang kwarta na idi. Makita yu deta nga bisikleta, deta frame. Okay? Dijay gabsat nakasabit. Deta ti muna nga frame ti bisikleta ni Pastor June. No ti ministry, simrek ti ministry, tapno makagatang tinapintas nga lugan, bisikleta at lugan na apay nga nagtalinaed iti ministry. Why did he stay in the ministry? So it is clear to him nga nagpastor, ket simrek ti ministry, ket tinubay na digiti muna nga members ti HBBC, not because there is money in the ministry, because there was no resources in the ministry. But he entered the ministry because God called him. And that's the same conviction I have. No ti apo ayaban ket mangrugiak iti sabali nga ministry, which will be a extension of HBBC, I'll be more than willing to go. I'll be more than willing to step out from this blessed position of being the senior pastor of HBBC. I am not afraid to go back where we have started. Anak mabuteng nga mangrugi, no kasanot pa nag-start mi nga pamilya, iti mangrugrugi, iti HBBC kakabsat. I'm not afraid because I've been there. And we survived. And the Lord took good care of us. Inaiwanan na kami tiyapo. And I'm not afraid to go back to where
we have started as far as resources is concerned. So we are not here for the money. We are not here for any filthy lucre, but for the souls of men. As a shepherd, he is to lead, feed, protect, and care for the flock. Deta ti trabaho mi nga under shepherd. Mangidalan, mangpakan, mangproteher, ken mangaywan iti pammatyo. That is why hangkay dapat nga agriri no sa ludsudom mi manut sweldom. Why? Because kayat mi nga maamuan if you are faithful in your tithe. Apay nga kailangan nga maamuan mi no faithful ka ti tithe. Because that's the thermometer of your faith. And that is the avenue by which God will bless your life. Dakay man timang husga, kasano nga ikararag ko nga pastor, dayjay miyembro nga nagtatights, nga kunak apo bendisyonam isuna. That would be contrary to my preaching. Because I preach, bring you all the tithe, and the windows will be open, and God will pour you blessing. There will not be room enough to receive it. So kasano nga ikararag ka, bendisyonam apo, di ka mo agtatights. That's a part of our duty. It's a part of our duty to know, no anyat course nga alam ti college. Siya no iti agbalin nga lifetime partner mo. Because that is our task. If a pastor will not do that, then maybe he's not a called pastor. He's just there because he was forced to be there. But a pastor, if he's to perform his duty, makikialam siya sa buhay ng kanyang pinangangasiwaan. Third, the third task given by God to the pastor is to be an overseer. What is number 1? Elder. Number 2, under shepherd. Number 3, overseer. Acts 20:28, the Bible says, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Di kaya na sa unti overseer kakabsat, he is, kalang kuma, dagiti mun unang during Bible times, no, dagiti tao ti business daket, shepherd, agpaspastor ti karnero, at daday tinangat nga to nga lugar, uno position, tapno mawanawanan da kakabsat, dagiti karnero kat makita da, dagiti amin nga karnero da. Nasurok tayo nga upat agasot, aginggat 5 gasot nga membro ti HBBC. Ket no kasadot, kaaduyo kakabsat, kasta ti kaadu ti karnero, nga inpatalek iti apo kanyak nga wanawanan. It's almost impossible to be done by one man. But that's the task given to me. And that is why I must have men alongside me to help me oversee the church. So nga da kayo dito'y bakara, no men kayo, hangkay nga dapat kaslabis bisita, tirik nayo. Masapol nga tumulong kay ti pastor, nga mang fulfill jay task na, nga mang wanawan kadigiti amin na miyembro. Iwaras yung man tapan nagkita yo. Uray di talawag, pasukin kan klaberya. Iwaras yung dagita pa nagkita yo. Ano sakit kita nyo? Iwaras yung tapan nagkita yo. At da makita yung awanita. Anat aramidin nyo. Hanyon ngor urayan, nga sakpay ti ag-text, wano mang kumusta, mang tawag, mang damag, apay awang kaita. Hello?
That's my task to oversee. But do you understand? Kasano ti panang-oversee ti upatagasot nga karnero kakabsat. Maawatan niyo uno saan. Da kayo ngayang professionals aglalo, no, da kayo tinakasursuron ti sa utiapo, kada kayo nga nag-Bible school pay, ada training nan iti church, hang kayo ngagmata-mata, ngagbulmulagat lang kakabsat. Tumulong kayo iti pastoryo nga mga rami, jay duty na nga mga oversee. Maawatan nyo mo't sigurot kayat na nga sa wundetan. No siyak amin ang kakabsat, iti makintrabaho ka detoy. Amin na masakit, siyak amin namin. Anapay ti tiyempok ngagsagana ti mensahe. Haan nga liklikak di jay nga trabaho. No sang sangapulo tay siguro maaramid ko. No baybayin te, sing 50. Ngam tao patagasot. Kasano nga bisitaam amin day tagakabsat ti makalawas. So nga da kayo maten, aglalalo no, kada kayo nga adayo kakabsat, no man hang kay bilang mateksan, da kayo mamut iti agpakambukan yakon. Because it's my duty to look after you. Pastor, ipakamukken ka adak ditoy. Pastor, ipakamukken ka na promotat. Pastor, ipakamukken ka nga umakarak ti trabaho. Pastor, ipakamukken ka nga umakarak ti balay. Why? Because you need to help me in overseeing you. Nalawag deta kakabsat. Kasta iti trabaho iti pastor to oversee. Now, as an elder, listen, as an elder, DJ muna. He is the spiritual leader of the church. No elder, iti task ti pastor, isuna nga rod, iti naatasan, nga mangituray. Dito Pilipinas kakabsat, democratic and republican state. According to Article 2, Section 1, ikabilyuman, the next paragraph. In the Philippine Constitution, it says, basahin nyo, the Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people, and all government authority emanates from them. Sino ti mangituray iti Pilipinas? Sino tagturay iti Pilipinas? Ano nga ni President? Hanga ni President ti agturay iti Pilipinas. Tao ti agturay. Ano trabaho ti President? Agserbi. That's a democratic state, republican state. But the church is a theocratic government. Ni Apo Diyos ti sovereign. Naggapuan emanate. Detat kahit na nga sa when ti emanate. Naggapu ka na Apo Diyos ti authority ti pastor nga mangituray, mangidalan ken mangidaulo iti church. That's his task. As an elder, he is the spiritual leader of the church. As an under-shepherd, he is the shepherd leader of the church. As an overseer, he is the senior leader of the church. That is the pastor. Kada kayo nga buy-buya te MMSU, if you are a student right now, if you are saved and you are a Christian, you need a shepherd to pastor you. Now, DJ kat intro lang, amok nga muyo amin ng kakabsat, may panggep iti office iti pastor. But I wanted to remind you, baka laeng hanyo malagip, doan niya ti office kan task iti adipen iti apo. This morning, I would like to discuss with you the members' responsibility to their pastor. The members' responsibility to their pastor. Okay? Sakbay na nga inak iti dayjay. Subyak man lang dayjay kung nakitay nga upata gasot lima nga gasot iti idaldalanak, idadaulwak, kaninted tiapo kakabsat nga aywanak. Kada kay nga men, maasahan kay ba nga tumulong kanyak nga mangkita dagiti daduma nga members tay iti church? Amen ba mga men?
Kada kayo nga kakabsat, di talawag. Are you there? Maasahan kay mutlaang amen. Nga mangtulong iti senior pastor yo. Nga mangkita kadagiti nyo believers. Amen? Okay? Pasukin. Pastor Ver, ken kada kayo amin amen. Maasahan kay mo lang. Nga mangtulong iti pastor yo. Nga mangkita kadagiti amin nga kakabsat tayo dita. Amen? Claveria. Pastor Dennis and the men. Maasahan kay mutlaeng. Amen? Okay? No itat nga gundaway, backslider kayo, dapat ma-revive kayo. Australia, the same way. And the rest. Okay? Now, members' responsibility to their pastor. Dating outline kakabsat, ket namin adon nga nai-share kada tayo. But when I was meditating last night, adada binaliwat nga words kadetoy acrostic nga pastor. Spell pastor, everybody. Okay. What is the responsibility of the members to their pastor? Kitan tayo ti Biblia. Letter P, pray for him. Pray for him. Ikararagda kami akakabsat. 1 Thessalonians 5, verse 25. Verse 2 to 5. I think, 12 to, brethren, pray for us. Kakabsat, ikararagda kami. Now, ano ti kararag tayo ti pastor? Dito ti kararag yung kakabsat. Next slide. Pray, everybody, let us read. Pray that God would guide them, intervene, and bless them in their labors. Kaya tsumula deta kakabsat. Nga i-guide na kam ti Apo kasi da kam ti mangi-guide iti church. Intervene. Makibaot ti Apo kadagiti plano ken aramid tayo. In their labors, Ephesians 6:19. The Bible says in Ephesians 6:19, and for me, that utterance may be given unto me. Kararagda kakabsat, tuno Merkules, kadag pritsak, kadagiti amin, nga president, iti barangay, nga senior citizens. 43 senior citizens representing every barangay. No senior citizen ko na tayo, isuda dagiti imun una nga nairot kadagiti tradisyon iti Pilipinas. So ikararagdak nga tulungan nakti Apo nga mangilawlawag kadakwada nga Biblia ti masurot haan nga tradisyon. Ikararagyo kasi dakkel ti potensyal na daytoy nga meeting. Because I am meeting with literally the coordinators of all senior citizens in Bacarra from every barangay. Sino kadakay ti senior citizen? Amoy no sinot presidente dita barangay yo? Oh, agdanto, umay danto agdingeg, ikararagdag kakabsat. Utterance may be given unto me. Will you pray for your pastor? Colossians 4:3. Colossians 4:3. Withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ. Idi Friday night, na-share ni Pastor June na kunana kayat ko nga ma-Bible study di gitoy nga familia. Adu kakabsat dayjay. Pray for door of opportunities to share the Word of God. Next, preserve them. 2 Thessalonians 3:2. 2 Thessalonians 3:2. And that we may be delivered from unreasonable and wicked men. Iliklik na kam kumatiya po kadagiti tao nga sanga nasaya at iti pampanunot na. And that He would support and strengthen them in all their trials and afflictions. So, the first responsibility of members to their pastor is what? Everybody say?
Pray for him. Next, letter A. So maron do kakabsat. Nga responsibility mga miyembro iti pastor. A. Appreciate him. Appreciate him. Ano ka nga sawan ti appreciate? Dua, iti kayat nga sawan ti appreciate. Umuna kakabsat, to appreciate means to acknowledge his worth. Kas lang kuman ko na dagat, i-appreciate mo man dito ilugan. Kayat nga sawan, baluram. Amwemban no kasano iti kangina na. Acknowledge his worth. To value or regard highly. That's what it means. So, respetaram iti pastor, appreciaram isuna. Not only that, the word appreciate means to be grateful or to be thankful. Agyaman ka keng kuana. Ephesians 4:11 and 12. Ephesians 4:11 and 12. The Bible says, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints. God gave pastor to help you grow and mature in your faith and to equip you to properly serve the Lord. And you must appreciate him for that duty. 1 Thessalonians 5:11 and 12. 1 Thessalonians 5:11 and 12. Wherefore comfort yourselves together, edify one another, even also as ye do. 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Amwen nyo digidjay ngagbanog kada kayo and are over you in the Lord and admonish you. Kahit nangasawan kakabsat, this is the question. Would you like God to bless your life? Sino kada kayo ti kayat na nga ti Apo bendisyonan na isuna? What is the key to blessing? What is the key to God's blessing? Letter O. What is the key to God's blessing? Who will teach you to obey God? So if the pastor taught you to obey God, insuro na king ka ti pagtulnugam, ket insuro na kang agtulnog iti Apo, God blesses your life. If today you would say, how come my life is not blessed? Maybe you're not obedient to the Lord. There are areas and aspects in your life nga insuro ti pastor that you are not obedient to God. If your life is being blessed today because of your obedience to the Lord, then that is because of the ministry of the pastor. Una kakabsat. Hello? Alangan ngayon ka kan mayor ko na mayor, agyaman na kang kasi ti Apo, biblisan na't biyag ko. Alangan ngayon ka kadigidi gagayem, ko na mga gagayem, agyaman na kada kayo kasi biblisan na't ti Apo. As a Christian, you would go and say, Pastor, thank you for your ministry. Thank you for preaching to us the Word of God. Thank you for reminding us. Uray no dadu, makaslapalpaliwawang tilapayag mi. But I want you to know, your preaching and reminders are a great help to us. And how blessed we are today is because of our obedience to God and because of your continuous nga panangisursuro ti sa uiti Apo. Hello? Appreciate him. Letter S, from the word pastor. Support him and stand by him. That's your responsibility. Support him and stand by him. That the word nga support kakabsat, alalayam. Tulungam. Stand by him. Danggayam. Abayem. Hala nga daka ti likudan ti pastor. Masapol nga daka iti abay na ket bayabayem tulungam isuna ti panangipatungpal na dagiti plano ken pagayatan iti Apo iti church. Pastors are exposed to many criticisms and betrayal.
No, te pastor kat saan nga makrit-criticize, ken awan, dagiti mang betray ken kuana, siguro kat kabaro nga pastor isuna. Kasi the longer you preach, the longer you stick in the ministry, to be a preacher of the truth, to rebuke, to exhort, and to correct, not all people will like the way you teach them. And not all people will like your leadership. Tawatan nyo kapsat. Iso nga, detoy, kada kayo nga members it HBBC. I do not apologize nga siya ket pastor iti church. If you do not like my leadership, duwalaang deta. Learn to like it or get out. Yun lang. Dito'y church, awang pinilitan. Voluntary, willing, dapat iti submission tayo. Haan nga by coercion. Ti coercion, detay pilitan da ka nga ag-submit, ket but-but ngan da ka, no hang kag-submit. Saan nga naimbag nga panag-submit detay ti pastor. Di ngamin kakabsat, ti dapat nga panag-submit tayo iti pastor, ket willingly, with joy, because you love and accept the leader whom God had placed in front of you and above you to lead your life. Una, anapela nga rot, iti relasyon ta dito yung akas pastor mo, no di mo mo't magustuhan ti leadership ko. If you don't like my leadership, sikan tupit agbalin nga critical ti spirit na. Nga mapam mo, kasarsarita ta kaabay mo habang agpipritsak. Uno habang agpipritsak, ket agsarsarita ta panunot mo. So it's either you learn to like the pastor God gave you or get out and find a pastor that you like. Yun lang yon. Naintindihan natin? That's very straightforward. Because the church tayo, look, the HBBC is not a young church anymore. We are dakkel tayon nga gimong kakabsat. Hello? Kat no kasanot ka dakkel iti gimong tayo, kastamat ti kaado ti responsibilidad. Responsibilidad. Kastamat ti kaado dagiti problema. Kaado ti pagkasapulan. Kaado dagiti dapat nga maasikaso. And the pastor cannot possibly take good care of it all, but that's his duty. That's why, to be an effective senior pastor, I must equip and employ men to help me fulfill my task as senior pastor. Iti Friday, iti bigat. Agkarkararag dada agda mga problema ti church tayo ita. Ang ko ibilang nga digitoy ket problema in the negative side. Ibilang ko nga digitoy ket blessing in disguise. Ngayon madadagda mga problema iti church tayo ita. Kadi di Biyernes iti bigat, iti makariingat, kakabsat, mariknak nga kayat ti Apo nga agsarita kami. So, nagkarkararagak, nagisarsarita ak iti Apo. Ket inimpress ti Apo ti panunot ko kakabsat, nga wisdom. Mitingak digitoy college men, young professional men, ken young adult men. Because, deti kadakkel ti church tayo, amok nga one question ti loyalty yu ti pastor. Amok nga supportive kay ti pastor. Amok nga ayaten nyo iti pastor. Ngem kasapulan nga may suro kada kayo, no kasanuyo nga tulungan ti pastor. That's proper education. Hello? Kasi, when problem comes, kasano nga matulungan dak? Support him, stand by him. How can you protect me? How can you defend me if you were not taught how to do it? Isuro kayo ati karate. Kumbaga,
Tapno no adda, digitihan na naimbag nga elemento, karatsem. No addadag chismis yan ti unag ti church, review kam. No addadag sausaw tihan na naimbag iti church, kurihiram. I have to teach you. Kasi makitak, digito yung kakabsat. Bangutan nga bagbagi, digito yung professional ngem, jak amo no matulungan dak no rigan-rigat. Isung ako nak, umay kayo. Ket nag-post tak ti announcement dita group chat, praise God, 90% were present. Ket imbaga kini Pastor John ko nakpa, the Lord impressed in my heart, we are going to meet. We, kuna katada kami, hanla na siya. Kaya't kung daiso na kas patriarch, ket maisuro na kay nga naimbag. So last Friday night, we had this meeting, and I preached to our single men, college men, young adult men. Iti sublatan ni Pastor John kakabsat, agmalanga kam amin. 22, DJ puntos na nga in-share na kada kami. But with that lesson from Friday night, I could say, nga di kito'y single men ta ita, they are ready to help their pastor. No Friday night, isumaruno nga meeting and me, da kayo nga ushers kan kimen ti church. Masapol nga no usher ka, amom ti ubram. At alangan nga siya nga pastor, sakpelat mangubra amin. No tay church, mangrugrugi. Sa nga pulo kinset membro na, the typical pastor is, he is a one-man band. Isot mapanagsundo, isot ti ag-welcome tao, rewind, isupay gayam itinangi plastar di paggimungan. Isuntot ag song leader, isupay ti ag gitara, isot ag special number, isot ag preach, isupay mangtud offering, isot mapanagitulnog, isuntupay ti mangipakni ti paggimungan. At a pastor nga raw, kailangan nga amin maornos, ngam itan, aduta yon. Amok na supportive kay amin. Amok nga kayat yung amin ti agserbi. Agur uray kailangan maasaynan. Isu nga nagpintas deti programa ta ita, nga inutan tayo nga grupo-grupoan, nga mitingan da kayo, tapno isuro mi kada kayo, kasano da kam nga matulungan nga papastoryo. Support him and stand by him. Amen? Oh, sumaruno kakabsat, yun udik dito letter T, surprise. Intay pelang J letter O. Labsantay pelang di J letter T. AV, letter O. Next, your responsibility to your pastor. O, obey him. Kas ti anak, nung mabigbig na nga tinaganak na isot insaad ti apo, nga mangituray keng kuana, responsibilidad na ti agtulnog. Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Ti Ilocano, paiturayang kayo. Now, nakakita kayon kakabsat, iti magmagnata kalsada, nga lalaki, kat silikodan na, sa nga pulo nga baboy ti sumursurot. At nakita yung ano awan. Kasi, ti mangidalan ti baboy, awan ijay unahan. At dajay likod, at da stick na bautan agyabog ti baboy. Ngem nakakita kayon, iti pastor, nga gasot nga karnero, ti sumursurot keng kuana. Because that's what a sheep is designed to follow a shepherd. Now, kung isip baboy ka, expect me to be at the back, nga mangbaot keng ka. Pero kung utak, tupa ka, expect me to be in front to lead you and guide you. That's what a pastor is. So what do? Obey. Paidalang ka, you must be leadable. Dito'y church tayo kakabsat. Awan dito'y timakunang professional. Engineer, adot engineers tayo dito'y.
architect, manager, boss ka, teachers. We have many teachers in the church. Ngem nalawag kada tayo kakabsat, nga iti pastor, isot mangidaulo ti biyag tayo. So when you come to church, lipatem deta profession mo. Kat may saka a karnero, ngagtulnog kaday jay pastor, ngayon sad ti apo, nga mangidaulo ken mangidalan iti biyag mo. Awan agin lalaing. Okay? Now, ni Pastor Sam Jones of Lower Dublin Baptist Church, from 1763 to 1814, kunana, they ought to obey them in the exercise of every part of their official authority, according to the word. Dito imot pa nang iwan mi kada kayo kakabsat is according to the word. So, when we tell, kastoy ti aramidin tayo, kastoy ti dapat obraan tayo, masapula kastoy ti aramidem, you obey and submit. Letter R, responsibility of the members. Letter R, respect him. Members ought to treat him with respect and esteem. No, da kayo nga members ket diyo pay among respetaran iti pastoryo. How would you expect the unbelievers to respect your pastor? Iso nga no i-introduce na kadagiti tattao resinuda, you do not say, Pastor, deto iti boss me. No. But you would say, Boss, meet my pastor. Esteem. Respect him. Kita nyo di 1 Thessalonians 5:17. Ipakita kada kayo dito yung kabsat. 1 Timothy 5:17. Let the elders that rule well be counted worthy of what? Okay. Mano nga honor? Ano nga klase ti honor? Double. Anat double? Do you honor your parents? Now, what do you give to your pastor? Double honor. Do you honor or respect your superiors in the workplace? Now, what do you give to your pastor? Double respect. That's your duty, the Bible says. Isurok ka da kay deta kakabsat. Yan ang sabi ng Bible. Do you honor the mayor? Now, what do you give to your pastor? Double respect. Raem, hamo ibilang at Diyos ti pastor ngam di usto nga panang raem. Isu nga nagsa-usao ka nga membro ti likodan iti pastor, awan respetum iti pastor. Kaya pag may narinig kayo dyan, nga agsa-usao, nga agsari-sarita, iti likodan iti pastor, saludsudam king kuana, nangalaam iti turod mo nga mang disrespect iti adipon iti apo. Naawatan nyo nga usat? Well, in my leadership, in my preaching kunak iti Friday night, there are times I might offend you. Pero dua lang ti mangyari jay. One, kailangan mong unawain. Because if you stay offended, you will become critical to your pastor. So it's either you have to understand. Alam ko makin Pastor John kunak, no, gungungot ka di gitoy. Kat numasaktan ka di pa nagungungot ni Pastor John, arat mapasamat. Pag backslide ka, unog baling ka critical. Kasi offended ka. Pero no, inawat mo kat kunam, panang isuro ni Pastor John, you are not offended, you will not become critical. And the reason why many people become offended and critical to the pastor is they lose their respect to the pastor. Double honor. In 3 John 9 and 10, kita nyo ni Diotrepes. Sino kada kay tinakanggagandeting tao ti Biblia? Diotrepes, 3 John 9 and 10. Kita nyo kakabsata, basa yan ti Ilocano. Okay? I wrote unto the church
But Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not. Usag ti Ilocano kakabsat. Nagsuratak iti iglesia, ngem ni Diotrephes, nga aguman na tinangon gundaway, ngem kadagiti daduma, saan na kami nga awaten? Anat inubra ni Diotrephes. Verse 10. Okay? Gapuna no umayak, malagip kunto dagiti banbanag nga aramiden na. Anat inaramid ni Diotrephes, nga agsalsalawasaw, iti maibusor kada kami, kadagiti sasao adakes. Dadagayam Diotrephes kadagiti church. Nga naturod nga agsao iti dakes, laban iti adipen iti apo. Kat digito'y kakabsat, mangimpluwensya ti sabali, kasi they want preeminence. Nga kunan to'y ket saan pa'y laamapnek ito'y. Ta saan na pa'y nga awaten dagiti kakabsat, ket dinamet palubusan dagiti mayat, ket pagtalawen na ida iti iglesia. Mang discourage, agbalin nga stumbling block. Hello? Diotrephes. Ibagam ka deta kaabay mo. Diotrephes ka ba? Well, Diotrephes ka ba? Pumano ka tuyin o Diotrephes ka kunam? Oo. Diotrephes, ipis. Naturod nga agsao itihan na naimbag. Amuyo, agpaiso kakabsat, tao tayo lang at makita tayong imperfection ti pastor. Ngem jay raem mo, isut mang kaem ta bibig mo nga nagsari-sarita at daraem mo king kuana nga pastor. Dito yung Pilipinas, freedom of speech, democratic eh. Isong oresin no, agsaot yan na naimbag ta presidente. Apay, wala ta datayot nang ipatugaw. Democratic tayo eh. Ngem ti church hamor aramidon deta kasi hanga democratic ti church ti Apo. Hanga sikat nang ipatugaw tapnon sikakat agalyansa wuno agad sa revolution ka. Nga lumaban iti pastor. Raemem ket uray adda makitam nga kasla para ken ka pangpilawam ken kuana. Gaput panang raem mo iti office na, ikaem mo tabibig mo ket hangka agsari-sarita. It's about respect. Oh, tatta dapat amoy adult churches kagabsat nga awan respeto na iti pastor da. No damang ngagyot na sa bali nga church ket sarsaritaan nat pastor na kagabsat. Panawam detan. Diotrephes deta kadeta church da. Awan na imbag nga maibaga na maipanggap ta pastor da. Diotrephes deta kakabsat. Poisonan na tapanunot mo. Oh. Now, ano't napasamak ka deto eh? I-explain ko. Adda sakit ni Pablo nga pangpilawan. Paul's body ailment could have given them reason to reject him and his message. He called his illness a trial to them. So dito ko na nga thorn in the flesh. Instead of scorning Paul, however, the Galatians honored him. Makita yun dito ti Galatians 4. They received him and his message about Jesus as if he were an angel or even Jesus Christ himself. It was a remarkable response. Contrary kini Diotrephes, dito church ti Galacia, at nakita da nga kasla body ailment, panguyawan iti kinatao ni Apostol Pablo. Ngem saan nga DJ ti kinita da kakabsat. Iso nga itatakyo ta panunot yu. Whenever you deal with the pastor or you look at me, saan nga di pakapilawan ti kinatao ti kitam, di office, pastor ito, lingkod ito ng Diyos. Parents, let us teach the same thing to our children. Anak ko, pastor isuna adipen iti Apo, respetaram. Never say anything against him because he is a man of God. Awatan nyo kausat, kinantay di Galatians 4:15, before nga intay di last point. Galatians chapter 4 verse 15. The Bible says, sa dinungarot itati ayan, day di pamadayaw yung nga sinarsarita yung idi, nagbaliw da ngamin eh.
Yanan ko na. Taikan kayo ti pang paneknek, nga mabalin kuma, sinwat yu kuma, dagiti matmatayo ken inted yu ida kanyak. Ikayat nga sa wundeta, yanan dedi, panang respeto yu kanyak, nga makaaramid kay ti may kaniwas, makaisarita kay ti nanaimbag, ti panakagilty yu, swaten yu pa'y tamatayon. What a respect. Kalati puso digiti Galacia kunada, no makaisawang kamtihan na naimbag kini Apostol Pablo, swatan mi digiti matami kas panang dusamit bagbagimi. What a respect. Nga kaslaging ka kunam ita, no makaisarita tihan na naimbag, nga maibusor iti adipon ti Apo, putdek ti dilak. Kasjay ka nga to ti respeto iti adipon iti Apo. Respect Him. Iti una nakakabsat, hanakasta iti church tayo. Tadigiti members, hanapay na isuro idi. So awan respeto da iti pastor. Nagagatang kami da di second hand nga ref kakabsat. From Pastor Julian Jelawag. Nakaring-ringgor at second hand. Agbali na issue ka digiti miyembro, nangalanda pastor ti inggatang da. Nya ket ti kaawang nga respeto digiti nga tattaon ti adipon ti Apo. Ma-deserve na kasi adipon ti Apo. Di kuan gimbatang kami iti washing machine. Sharp tinagan na. Natademot nga ruti dila digiti tattao sharp met. Nangalan man da pastor ti inggatang da. Kakaasing aglablaba kakabsat. Ket hanadakas nga ti church maigatangan ida iti washing machine. Ata ikam nga rut iti raem ida. Pagsasaritaan, nangalandaman ng tiinggatang na ti washing machine. Gimatang kam ti baro nga rep, white Westinghouse. Same, pagsasaritaan. Hello? Awan respeto ti members. Tanda kakabsat na isuro tayo. Respect the pastor. Give him respect. Make him respectable. Ngimang rugiging ka, nga daraem mo keng kuana. Sa mindset. Last but not the least, intay di letter T. Awan malagip ko ngami na English. Nga mangi explain deto'y kakabsat nga point. Ngem kastoy latan, letter T. Basahin nyo. Ayan. Oo. Treat him. Tignan ang kanyang pangangailangan and be a blessing. That's letter T. Okay? Look after his needs. That's your responsibility. And be a blessing to him. Pastor Sam Jones, again, he said, this support of the minister, kaya kung i-explain dito, should not be done in a way of charity or alms. Ikam di pastor hanga gaputa maasyang ka. Nga kaslag palpalama ti pastor, we are not beggars. Adakano, doa nga pastor nga, istorya ni Pastor John, nagpa-adapt iti maysa nga pastor nga dakdakkel ti ministry na. Kat siyempre, gaputa dakdakkel ti maitid na nga support, nagpa-adapt da ijay. Dito yung pastor nga naggapuan, digito yung doa nga pa pastor, kinonfront na dito nga pastor. Apa inawat mo, digito yung pa pastor ko, kunana. Katikan sa una, if a beggar comes to you, will you deny him? No te agpalpalama imaiking ka, ipaidamam. As if digiti dua nga pastor, gapo di karigat tibiyag, nagbalindan nga kaslagpalpalama. Kakabsat, uray narigat ti kasasada Pastor Jun ide, haan ko nakita nga kaslada na nagpalpalama iti tao. Nga kunada, please lang, please tulungan na kami, no? Because the pastor is to be provided and supported by God through the members. So wag mo akong bigyan ng damit dahil naawa ka. Bigyan mo ng damit dahil nakita mo ang pangangailangan niya at magagamit niya sa ministry and you've been given the resources. And so you give. But as a matter of right, karbangan na kakabsat at imbaga ti Biblia. And if the people are able, it ought to exceed his bare necessity. No kabailan iti church, saan lang nga di kasapulan at maited. That he may be able to be exemplary in acts of hospitality.
Papintasam di balay na tapnon no adda, dagiti bisita na. Akat maipanakkel na kayo nga miyembro nga kunana digitoy blessing from God into dagiti members. Ang nga dete, mabain ti pastor, nga agawis ti bisita, iti balay da kakabsat, gaputa awan, maipasango na, kansa nga napintas di balay da. Kat nagpipintas dagiti balbalayo. Hello? Gusto mo saan? Hana dapat ti adipon ti apo kakabsat, agbaling nga kala nakapimpiman mo no kakaasi. At may isa nga pamilya ti pastor di Visayas, nga hana nasursurwan di kiti member ti usto uno responsibilidad dati pastor. Natay di pastor. Lakay. Idi funeral service, nga ni di kayat ti mapan, di kiti anak na. Kaput sakit na kam dati church. Adi kiti members da, they were blessed, adaluglugan da, dabalbalay da. Nagpipintas ti kasasad ti biyag da. But the pastor was neglected. Because they had the wrong church government. Di gobyerno da ngamin democratic. Amin-amin pagbubutusan. So amin nga tao kakabsat, makialam. Doon ito support ni Pastor Kastoy lang. Kastoy lat ito taking kwa na. Siyempre, dapat, deti nabakdang, deti iti marigrigat, ijiting nga isuna. Lahat-lahat, sari-saring suggestion at kaisipan. So the child almost never wanted to attend the funeral service being conducted by the church. But he attended after all. Imakder kakabsat, kat ije na nga inyibkas ti sakit itinakam na iti church. Kunana, ni daddy, intad na ti biyag na nga para ti apo. Imbes nga tiyempo na para kadakam nga anak na, dakayo nga membro tinas asikaso na. Rabrabi no kasapulan nyo isuna, umay. Umay na kay bisitan, umay na kay ikararag. Dagiti problema yung problema na. Kadigiti karkararag na, dakayo kang karayo na ikarkararag na, basit lat prayer na kadagami. Kat kasla nagsakit, jerik na nakakabsat. Nga di naman lang napadasan ni daddy na, iti blessing, iti apo, bayat, iti panagpastor na. Hello? Agriingan DJ Church, anong naladawan? Anahin mo pa ang damo, patay na ang kabayo. Una ni Pastor Abante, at damay isa nga natay nga pastor, taga EJ Bicol. Natay dita Manila, kakabsat, naamuan, digiti members. They are not a small church, they're able. Ngem awam man lang kakabsat, iti, nangasikaso di pastor. Kat iyawid da di bangkay na, amuyo kakabsat, tinaramid da. Binalot dati ikaman. Di bangkay di pastor. Nga may yawid iti Bicol. Nakita ni Pastor Abante, natignay tirik na nagat ko na, uray hangko nga ka-fellowship deti nga pastor. Uray hangko amu deti nga pastor, padag nga pastor ti baptis, adipon ti apo. It should not be treated like that. Kat kasadipon ti apo, gatangan at lungon. Binayada na digiti aming alabsan na nga iling nga dumanon Bicol, tapno ada na sayaat, nga panakay masayag dito nga pastor. Hello? So as members, you are to look after the need of the pastor. And so that he can become exemplary in acts of hospitality. To God be the glory. Kakabsat, digiti nagpipintas nga luglugan, nga intud ti apo kada kami babaan kada kayo. Ang kamabaing kakabsat, urisin no nga, nangato nga tao, akat mabaliming ako na aglugang ka lugan mi. Hello? Angam no nagpipintas, digiti lugan nyo kas pagarigan. Kadete lugan mi kakabsat. No makasapgud mat nagdimakinanan. So, anat aramidak, bumuluda ka, buludun naman talugan mo, brad, napimpintas na basit, mas presentable na pagsabat na airport. You see, for the workman is worthy of his meat. Dayjay nagtrabaho iti sa utiapo, nga gapo iti dayjay ti biyag mo binendisyonan iti apo, kat pati jay favor ti apo ti biyag na mairanod ka gagabsat. Is worthy of his meat.
Kuna ni Pablo, if we have sown unto spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal thing? Nagmula kam tin spirituan, dakas kadi, ngaramanami, dagiti na immateriala na blessing you. Do ye not know that they who minister about holy things live of the things of the temple? Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. We have several examples. The widow of Zarephath. Last meal na kakabsat. Ngayon ko na ti apo itud mo, intud na. Gave their last meal. The Shunammite woman. Kanayo na lumabas ni Prophet Elisha. Ijay sangot ti balayda. Kat makita na nga kada lumabas kakabsat, dumagos. Iti hotel, wano pagturugan. Kunana kin lakay na, lakay. Iyaramidan tangata ti pagkwartuan na ni prophet dito'y balayta. Nagagree lakay, nagaramid dati prophet's chamber. So nga dati kapilyata yo adanto prophet's chamber. Actually, dagiti balbalayo, mabalin nga prophet's chamber. Pangpadagusan ti papastor. Amen ba? No, agpa-conference tayo, kaya't yung balbalayo, padagusan nyo dagiti papastor. Amen. So nga patakder kay ti balbalayo kakabsat, mangilaan kay ti may sa kwarto nga mabali na prophet's chamber. Ano, agpa-conference tayo ito kada pastor June, at pagyanan, dagiti papastor nga umay magi-conference. So inyaramidan da kakabsat ti pagyanan, prophet's chamber. Ukat the story short, kuna deti prophet, anak ti dawat mo ti apo. Awan anak mi, nadaan dati anak. Di kwa natay di ubing. Kat kaputa ko na apo, dati nga pamilya, nagsaya at kanyak ka dipon mo. Nakaimbag da. Tinathardak ka na sayaat. Han ka di nga kastoy ti supapak mo kadakwa, da apo ko na. Natay di ubingan, ngem na pagpinagbiag iti apo. Gapo di pa nang tratarda iti adipon iti apo. The Philippian church, nga uray, marigrigat na kakabsat. Ngem gaputi pa nagraumda kadi di apostol, ni Apostol Pablo. They gave him blessings. Nakuna ni Pablo, not that I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. I thank you for all of these gifts, brethren. Niapo Diyos timang supapak kada kayo. As I close, basahin tayo man dito yung kakabsat. This is the last part which is the most important. Basahin tayo. Last conclusion. Everybody, basahin tayo amin. Hanyo pala kopyan, basahin nyo. Go. Churches that fail to do this responsibility are not only negligent to the commands of God, but also are great losers. Great losers because they forfeit God's blessing, and also because the pastor will be less capable to minister to them and limited to serve them to their advantage. Naglawag deta kakabsat. Digito'y ngayon bagak ka responsibilidad yung akas miyembro. Nuhan yung aramidon deto'y, you will be guilty of the sin of negligence and disobedience. Tahamo sinurot itibilin ti apoking ka. Nga panang responsibilidad mo iti pastor. And not only that, you will be the great loser. No pinabayaam ti pastor, sika iti loser. Why? Because you are forfeiting the blessing of God upon you. Anat napasamak ka, DJ widow, idintid na DJ last meal na kin Elijah, aginggang hananatay, hananaibusan, kakabsat ti harina. Anat napasamak ka, DJ Shunammite woman, nga awan iti anak, gapo DJ nasayat, ngayong pakita da iti pastor. Jay pastor na tignay ni prophet kat kunana apo, itod mo kadakwa dati na imbag. You will be the great loser if you neglect the responsibility. Not only because you forfeit the blessing, but because the pastor will be less capable. Makapag-preach ka kabsat, pero mas limitado. Why? Because his needs are not being met well. And sino iti makurangan, da kayo kakabsat. So when you, listen, when you fulfill your responsibility to the pastor, number one, God will bless you. And number two, mga kapatid, the pastor will be happy to serve you. Will have the joy to minister to you.
And number 3, God will be honored because you obeyed His command. Kakabsat, today is Pastor Sunday. In preach ko da ito'y, han nga gaputa, humanly, kayat ko nga tratarendak nga nasayaat, ngem kayat ko nga isuro kada kayo, tapnon uray dagiti sumarsaro nunto nga kapututan, maisuro tayo ida. Kat deti church tayo, agbalin nga natibker, pinagbalin nga na bendisyon, kaya po, because you know, you have learned how to properly regard the pastor. Giyaman na kadigiti ado nga sagsagot. Glory to God. Oh. Di may sakapsat, di Hawaii nag-text ko na Pastor, anat kahit mga regalo ton birthday ko na kanya. At ko naking ko na, Brad, narigat nga song batan ta sa ludsod mo. At ko na alawang Pastor, dagam tong adlatat bahala no, anitod mga regalo king ka. Sapatos ko mga, madamot man ng sapatos king kan. I praise God for that. Not that I desire a gift, but fruits that may abound to your account. Kada kayo nga pamilya nga taga San Juan, kakabsat. Masapul nga deti nga message, i-share yung kada kita kakabsat yung nga members ijay Genesis Baptist Church. Nga kunayo awan itinaturod nga sari-sarita tilikudan ni Pastor Julio. Kan sursurwen nyo no kasanuyo nga i-regard iti adipan iti apo. Agawid kayo and be a blessing.